yetta Allah subhanahu wa ta'ala o taguna en waɗi en ɓiɓɓe adama nemin ɗo en ɗiɗo nemaji mawɗi artukuɗo e wongol en julɗo. Nema ɓurɗo mawnude ko Allah subhanahu wa ta'ala hokkata jiyangel en woni ndiɗo leydi. Waɗi noon si tawi neɗɗo o woni julɗo haray o windorike fedde poolore, fedde jogiinde doole nden, fedde ɓurde dollude. Par ce que o aduna mo yiyete ko aduna hare, aduna combat, aduna jihad. Ko piiji ɗiɗi woni haɓɓude, kanji ɗiɗi. Ko yaandu ko honto e mum wonirta. Kan no wiye kan Allah on subhanahu wa ta'ala ko nden fedde ɗo, kañum e fedde no wiye kan iblisa on, fedde iblisa nden. Ko ɗiɗo feddeji ɗiɗi woni piiri. Bi ɓiɓɓe adama ɓen tippi e wore ndiɗo leydi, bi malaika ɓen e jinnaji ɗin kokkiɓe ndiɗo leydi e kanji ɗiɗi no piirɗi. Jon noon aduna on o araka ka powtere, ɗo powtataki powtere ala ɗo. ɓe wiyeten ɗo ɓen no hetti ɓen mari ɓe woni marɓe ɓen, ko ɓe mantorta e hettare maɓɓe. Ko wigol miɗo wi hanki Chine, miɗo rewi London, miɗo artiri Charles de Gaulle, miɗo ari Conakry ɗo kono jaka mi heɓade ene mi wonira ɗo. Ɓe nodditilan kadi na ɓeɗo wiyeteno mari, na ɓeɗo fowti formalité ji avion ji e sansugol bolji e ɗumannagol ɓay kamɓe ɗon ɓe annda hina mari ma ka tippike Charles de Gaulle haray anni François Hollande bon programme goɗum ka sansugol biye e ka ɗuɓɓugol e ka hirdu harɓaade. Si tawi kadi ko métrowal goɗɗo annda hina mari jawdi ma ko a dogaali ngaɗa tiima kamɓe ɗon ko ga wiyete ɓe siwniki waɗe duuɓe ɗiɗi jiɓe toon no gerte woni ɗo min kiɓanayi ɗum ko ga ga kadi no wayi wa noon kadi développagol leyɗe mi hettagol ngol no wayi wa noon tasoɓe on jottaɗo. Jon noon ɓiɗɗo adama o arɗo e oɗo aduna mo tawata wona aduna powtere joni, ko aduna jihad na lutte, ko aduna combat. Si Allah onon ɗon hawrodirinima yangi maɗa e combat ma on takata fedde Allah hikkorɗa hara ya ɓuttiniyama laamu. Ɓe jogii garantie ji dan gogo on taw wona a sunotoɗo, na a wirdotoɗo, na a hersowo, par ce que ko satti fuu ko tuma combat waɗi foolata tappaɗa haray ɗon ko a hersuɗo, ko a wirtiɗo, ko an foolata, ko an gani ko. Ɗum ɗon taw ino ka ɓerde ma ɗum ko malore immum ɗum kadi ñande darngal ñaƴƴiwi ñande mayɗa a jokkunoɗo pi Allah on anke ko wiyete yangi e tampere e sonja ko ñande wi'a i amari ko sanga nde mayde nden taw sutanima waro ɓen ari, par ce que wona malaikajo goto warata, ko malaikaji ɗuuɗuɗi arata warugol wonki gooti. Wasi Qur'an wi en fa kayfa ida tawaffathumul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Ko honno ɓeɗo yettuɓe Allah watta sanga nde malaika ɓen ari wargol ɓe, tawa malaikaɓe arɓe wargol ɓe ɓen hino piya ɓe, hino dampa ɓe, hino bentoɓe, honno ɓe gerta. No gasa wiye a ko ɓay ko kefeero woni mayde, ɗum wasi malaika buyi ari siko julɗo no ko goto are. Qur'an haali fi julɗo on kanko kadi ko ɓe buyi arata. inna alladina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alayhim almalaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. On aya ɗon hino sappi maayoɓe ɓen e julɓe ɓen, ɗon kadi ko dente malaika woni ko Allah, na malaikajo goto. Yangi adna kin e tampere adna ko goɗɗo sori sorti fof wigol ɓen men lumbinayno nayi ɗin men forani men naɓa sarlo ɗono men saɓɓayno men ya Sénégali
ɗon ittu e jatturu kañum e kulol e nangede sifa ɗum ɗo ɓay pelletta e goto walta ko ɗano jawdi ndi ala tawa so tawi kadi ko jangguɓɓe sanga men dawa sango jangguɓɓe kadi wiyata sanga men dawayno janggugol ta ko e jangol sanga ɓe compo hewti meɗen mari defte 10 hunjeteɗe ɓe ganda kon 2006 o yata joɗagol e bac jonneɗa kaydiji 3 4 wiye koya windu haaɗi heewa hiɗa ayna a landotako goɗɗa yiɗitotako ɗum ɗon kañum kadi examen d'état yaltugol université waɗugol thèse de master et doctorat tawa karmakoɓe jury o ko panɗi o harayno karmakoɓe nokay mo jooɗi jannuɓe université ji lannu gandalɗi ko ya woodu ko ɓennanata fiya henno diplôme doctorat mars ɗum kadi ha ko weli fii jonnon ndi yangiwi fof e nden tampere fuu si tawi wattande munden ko jaɓɓede ɓuttina iwi ñande neɗɗo julɗo o maayata iwi nde ñande haray kanko e ɓuttuɓe yiidi ɓuttu e teddungal e fowtere ha ñande o naatoy ko aljanna haray ko kanko e jammundi ko par ce que allahu nan ɗo subahanahu wa taala o traita e gaño makko heferaɓe ɓen ko ɓe adversaire ɓe allah kamɓe e allah nangodiri kamɓe woni piiri ɗum allah noon no deesidi ayɓe makko ɓe o piyayɓe ɓaymo ɓuri ɓe doole o hollay ɓe jaggo e doole ko aduna ga ha gasa tampina sanga nde ɓe maaya kadi o nana e malaikaɓe yoɓe piyuɓe wonki maɓɓe kin ɓay neɗɗo nde no maaya wonki kin ko doy sortorta ɓeɗo ko wonki sortoto nder 1 centimétre muusendi mum si eɓɓama kala ko anduɗon lette e muusendi ko tagore nden fof ko heɓi ko adda muɗum muusendi 1 centimétre déplacagol mayde nden e neɗɗan ɗon no ɓuuri muusude joni noon ko ɗum noon arata ha hewta ka yaltata ɗo neɗɗo malaika ɓe piyamo kadi wonki kin fuɗɗito e ba kadi artugol malaika ɓe jalamo ɓen akhriju anfusakum yaltine wonkiji mun immayo tawa kamɓe nangaɓe ɗon ɓe hino lette sangane no mayata hiɓe faala mayde saabu ko muusendi mayde nden muusi kon ɓuuri enen ko attaga ko hunde mayde nden ko faatɗen ɗumɗa ta ndeññande ko mayde ɓe faala ɓe dogayno kon hakke ma ko lette ɗen tiiɗi e hoore maɓɓe sangane ɓe mayata joni noon ko ɗum ɗon allahu nanɗo subhanahu wa taala kanko ɓay e yii ko huuwi firawna yimɓe mum ɓen par ce que ko adversaire o dartiɓe allah subhanahu wa taala wi ko ɓe ayɓe allah wiɓe kadi wakkilike guere o ɓe wiɓe wakkilike kamɓe allah heɓe wawi ɗirude ɓe nangodiri allah subhanahu wa taala ɓay nangiɓe allah daari fa haqa bi ali firauna suul adab nangi firawna e yimɓe mum ɓen lette sakkuɗe ɓurɗe muusude ɗum ko wirtere nde ɓe wirta adda nde allahu nan ɗo loƴi ɓe jasini ɓe yeeso ayɓe maɓɓe ɓen ɓe wawuno duuɓi 4 hiɓe wawa allahu nan ɗo lumbini ɓe ɓeya dariɗa ɓe ayni ha wawaɓe ɓe loƴƴa ɓe ooli ɓe noddi faabo ɓe maayi ɗum ko jasere duuɓi 4 yimɓe no colonisa hino makkinɗinne rewɓe mum no yane e muɗum hino violé hino jeene ñande ɓen ɗon lumbi dari ayni waɗuɓe ɗum ɓen hino oolo hino waawi ha maaya loƴƴota ɓe ayni gaño maɓɓe dadaɗi wa ahlakna ala firauna wa antum tanzurun wa fi dalikum bara'un min allahu lan ɗon daani halkugol ayɓe momɓe sabu hakke ma ko bani israila letta jungo ippiyankoɓe ɓen si tawno ɓe yiyano ha firawna e ministre ɓe mum ɓe maayi ɓe holtano par ce que ɓe bellitunoɓen na maayo ko ɗum wasi allah holli ɓen joni noon ko ɗum ɗon woni lette arana ɗen e allah subhanahu wa taala yewtiti maɓɓe ɗen combat on ko adnaga taw fen maɓɓe on taw allah wirtuɓe lettiɓe taw yirtoyi kadi ko gabruji maɓɓe andi to mo nangodira e allah yo prépare guere makko on no satti
ko Allah wirti ɓe letti ɓe ka adna ko yonaade joni himɓe mari kadi gurna wuureteɗan ka gaburu kadi ɗon kadi Allah daari ɗon kadi mi jokkitay ɓe ɗon mi holla ɓe namen goto Allah subhanahu wa ta'ala daari annaru yu'raduna alayha ghuduwan wa ashiya ka gaburuji maɓɓe kadi Allah daari ko yiite mi jokkitinni ɓe gen hino weeɓi ka e maɓɓe hino sunna ɓe ka gaburuji maɓɓe bimbiɗe kiikiiɗe donc beru tammo ɓe waɗi ka gaburu on tagoro wi ɓe muwondiray ɗon ñande daroya kadi darngal Allah daali wa yawma alqiyamati adkhilu ala fir'auna shaddal Allah daali so hewtoyi darngal kadi ɗaɓɓitanollan fir'auna e yimɓe makko ɓe ɓen ɓe mi wirtunomi loƴƴi mi lette ɓe ka gaburuji moɓanelamɓe ɓe fof maɓɓe kadi ndaranollan kala lette wonɗe ka nder jahannama ɓurɗe sattude ɓurɗe muusude naɓanollanɓe ɗon andi oɗo wona ɗaɓɓiteteɗo ni o wiyete pa joni noon kala mo o nangoniri woni o reginirtam par ce que o wi'i wondema toñuɓe jokkitiɓe golle ɓeeɗo ɓen no mari sifa ko ɓeeɗo heɓunoɓe Allah daali wa inna lilladina zalamu danuban mithlu danubi ashabihim fala yastajilun no wodani yimɓe toñuɓe jokkitiɓe golle ɓeeɗo ɓen memande piyande danuban lette sifa lette yimɓe wondiɓe maɓɓe ɓen ɓe'e ko haysi ɓe hawjaani kamɓe kadi ɓe sab joni noon wonugol juɗɗo nafoore go'o ko tawi ko hiɗaka kan foolowo o ko an luttirta konngol ngol ko an gañoyto kataba llahu la aglibanna ana wa rusuli e aya goo inna lanansuru rusulana walladina amanu fi lhayati dunya wa yawma yaqumu al-ashhad wa laqad sabaqat kalimatuna li'ibadina salihin annahum lahumul mansurun wa inna jundana lahumul ghalibun ɗeɗo fof ko ayje ɗe no yewta hunde wotere andi taguɗo on nde wotere so wooli joni kono so répéti hunde ɓuuri laabi sappo wondema kanko foolata Allah daali konngol amen moƴƴolngol aditike nelaɓe ɓen walaqad sabaqat kalimatuna li ibadina almursalin konngol amen ngol aditike nelaɓe amen jiyaɓe amen nelaɓe ɓen andi qur'ana wiray qur'an ɗo ya jiɓo ko konngol on ko konngol hongol aditi hino konngol ngol ɗo walaqad sabaqat kalimatuna li ibadina almursalin honɗum woni ngol innahum lahumul mansur ngol konngol ɗo aditi wondema ko kamɓe woni walleteɓe ɓen ko kamɓe woni walleteɓe ɓen si ɓe wallama noon ko honɗum yaltoyta ɗon kadi firi hoore mum wa inna jundana lahumul ghalibun mo mari jundu ɗon ɓuri ɓen ɗon Allah subhanahu wa ta'ala daari militaire ɓe amen ɓen kono amen ngun ko kamɓe woni ko poolata ko kamɓe woni ko gañi ñande Allah subhanahu wa ta'ala halkuno adversaire ɓe rasul sallallahu alayhi wa sallam ɓen fof ayɓe makko ɓen fof ayɓe makko ɓen opposant ɓe makko ɓe ɓen noon ko opposant ɓe jennanagal annabaɓen fof fuɗɗude annabi adama fuɗɗori annabi nuhu par ce que ko ɗon annabi nuhu annabajo fuɗɗi hebdude probléme e yimɓe mum aɗa ɓawa toon fof no regir ko ɓawa to woni kana nasu ummatan wahidata fahtala fu on ka bakkede annabi nuhu on kay noon ko ba'asallah nabiyyi aɗa ɓawa on no regir il fewndo annabi nuhu alayhi salam kala annabaɓen fof heeɓi ayɓe muwonanaɗe kono hay e goto heɓali ayɓe marɓe hakkille marɓe faamu haɓugol ko waɗi noon ko ayɓe jogiiɓe expérience feƴƴuɓe ɓen fof c'est à dire annabaɓe ayɓe dartiɓe annabaɓe guluuji temedere e guluuji nogay e tato no ɓe rewno e gandal ɓe sondiri annabaɓe maɓɓe ɓen fof ayɓe rasulu ɓen jangi andi ko honno ɓe gerduno watti kadi ko maɓɓe kon kadi ɓe hawtiti expérience fof ɓe darani nela
ko ɗo patron o maaki rasul uditu fillahi ma lam yusa ahad, mi lettama fi Allah ko hay e goto letta, ko Allah tagi kon fof e jiyaɓe makko ɓen ala tampinaɗo fi Allah on ha hewti ɗo min rasul tampina. Nde ɓeɗo formuno konu maɓɓe ngun fof ɓe dafti nelaɗo sallah sallam, ɓe haɗiɓe, ɓe jasiniɓe, ɓe raɗiɓe leydi maɓɓe ni, ha nelaɗo tawi makka wonotako. ɓay waywasi o andi ɓe mulay ɓe fo maɓɓe, o ndaari seeɗaɓe maɓɓe yimɓe ono yehe Éthiopie, hara men lanni onon hara ɗon luttani iko ha ɗon sattata. Buyi yawnoɓe Éthiopie on say ɓay ɓe heeɓi werde moƴƴere, ɓe iwde Éthiopie ɓe arta makka o ñande fatuma. Hay ɓay ferama yahama Madina, Madina weɗiɓe yahano, ko ɓay joni makka hettike ɓe iwde Éthiopie ɓe arti makka. Hakkille goɗɗo raɗe e leydi mum duuɓi 23 so yiitaɗa en. Kono ñande dernier guerre mo ɓe halduno mulugol fi l'islam on nela saslama andi ɗum ha gasi, julɓe ɓen e heeferaɓe ɓen fewtodiri direct. Nden ñande rasul sa sallama fewtuno taguɗo on, o wimo Allah menen ɓe yiwɗa ɗo, men ɗuuɗa, men haara, men ala doole. Julɓe ɓen ko ɓe temeɗɗe seeɗa, wona temettato e seeɗa, ɓeeɗa ko ɓe wulure goɗɗum ma goluuji ɗi. Tawi kadi ko suumaye kadi hiɓe hoori, tawi kadi nange ngen no wuli kadi 50 degré à l'ombre, tawi kadi ɓe ala aalaji kelɗuɗi ɗi ɓe dartora ɓeen. Nelaɗo wi Allah hey quoi, si a acci menen ɗo men warama, a rewitatake hawli ndi leydi aduna. Tori kema wallu men hino diina kan ñiiɓira ɓaawo amen, emen maayi ɗo ɗo so ɓe lanni ana keferaɓe tabiti a rewitatake hawli ndi aduna. Ko ɗum Allah subhanahu wa ta'ala sifi ka suratul Anfal, o nela saslama tori ɗon kon Allah nootimo ɗon nder wota. Allah daali wa istastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin min al malaikati murdifin. Andite sanga no fewtuno ɗon jooma mon faabini ɗon e makko, o nooti on, o wi gasi rasulu mi nani ko wiwɗa kon. Ɓe andi ko probléme effectif jogiɗa, on ɗuuɗa kon seeɗa beni mi adday renfort, mi adday renfort aw anni mumiddukum bi alfin min al malaikati murdifin. Dani malaika wulure unité spéciale waɗoji intervention so waɗi probléme ɗi si hewti wiyete force spéciale wulure entraînaɓe ɗi si waɗi probléme ɗi hino ɗon, mi wattiɓe disposition ma woni ɓe tippaɗi on say nangodira piira. Allah yurma gonɗiɓe ɓe moƴƴi e maɓɓe, sange tawi julɓe ɓen no tampi ko ɓe hooli ko, ɓe tampi nguleyni ndin. Daare ɗo ko Allah waɗi, ande toon mo wawi guere, mo wawi guerre. Allah saajini ndiyan kaɗan sabbaka na ndungu, ndiyan saaji, julɓe ɓen loppi, nguleyni ndin iwi e maɓɓe, ɓe muni, ɓe ɗaani, ɓe fowti hino piire. Id yughashikumu nuas amanatan min. Allah daali andite sanga ɗo e ngolngol sanga ngorne nden nanguno on, kono tawi mbiɗon e sécurité par ce que ɗanatake e nder guerre. Ko ɗum wasi Allah daadi amanatan minu, hani mbiɗo sécurise on, goɗɗum no heedode mon e ayɓe mon ɓen, fiyon heɓu tan ɗana ko piire. Yiltoyi malaika ɓen hino jonna consigne wonto ɓe tappata heefera, piyeɓe ka sengo dow daaɗe fawqa al a'naq wadribuhum kulla banan. Kala ko mari puƴare tappe, heeferaɓe piya tappa. Woɓɓe maɓɓe wi men mi faamaji nde ha faamaji, mi ɗaatino, mi mayino, mi re'ena ko on lampide. Tawi ɓe wata yiide ɓe ngarɓe. Nden ñande sahabaɓe buyi embere imanu maɓɓe ngu yi'uno malaikaɓe tippiɓe, ko embere gonɗinal ngal yirata. Wona seydna Aboubacry en ko hino nde ɓe tippo o yi ko ɓe ɗum watta, sabu gonɗinal ko Allah okkimo kon okki yotta e sa. Nden ñande ɓay Allah lanɗon heeɗi ɓaɓɓe
heferaɓe ɓe jonni rasul sa sallam doole ɗen porgal ngal tabiti allah wi o tepas o waɗi dalika bi anna allaha mawla alladina amanu wa anna alkafirina la mawla lahum ko waɗi nden ñande allah daali ko waɗi so jiwdi te allah jiwdama goɗɓe gañotako ono wi o tepas o jiwdi ko par ce que kanko woni allié gonɗinɓe ɓe allah daali heferaɓe kañum aɗa andi allié jo maɓɓe hulino tawino affaire no teddi o susani ɓattade iblisa sortinote bara wakkidiɓe hoore ha hande ko on combat jokka ha wonande jentotoɓe France 24 jentotoɓe BBC kañe RFI chaque information donnée ayi ay trace ji on alliance on lutte gon tibbiro gon piiro dare hande ko fewndi e aduna o heferaɓe ɓen kala plan mo ɓe waɗi fi mulugol fi diina kan e mulugol fi julɓe ɓen allah accay ha ɓe ukka milliard ji maɓɓe ɗi o perdinaɓe o accay ha milliard ji ɗi mukko combien de milliard ɗon sikka américain ɓe ɓen finance fi lancugol golfe persique on fi lancugol Irak ko waɗi noon ko ɗo woni ɓerde l'islam o ɓerde julɓe ɓen surtout ka wiyete Bagdad iɓe andi ko ɗon premiére université islamique adi darade hari e tango kala ko jannguɗa e nder adna lon sa janngali Bagdad haray siñanaka taw wongol karmogojo heɗantere sahabaɓe kohoɓe tedduɓe no surra e nokku on ko nokku tedduɗe objectif maɓɓe on hari ko lancugol ɗon ha gasa mula fi ko wiyete sunna kon jaro occupo e leydi ɗin ƴoga pétrole maɓɓe on ko ɗum wonno objectif maɓɓe militaire ɓe maɓɓe temeɗɗe guluji maayi e nder Irak ka guerɗe goɗɗo ɓe maayi luttoɓe hotuɓe ɓen fof ɓe maayali ɓen fof ɓe peetum wata yarde beere sonka ka seydna al Hussein e wattina e waytayɓe no ɓe wayi sikka a luttiray hakkille anday ko jokkuɗa ɓaawo mum ɓayɓe waɗi statistique soldat ɓe maɓɓe hootituɓe ɓen ɓe tawno 90% hotum ɓen fof peetum ɓe tawi ɓe perti ka yimɓe ɓe perti guerre tawi ma ɓe yalta en même temps kadi régime mo ɓe joɗɗini ɗon on programme maɓɓe on ɗon kadi ko perti o échoui par ce que ko politique maɓɓe wiwgol joɗɗingol régime mo ɓe joɗɗin ɗon régime politique mo ɓe joɗɗin ɗon on yo fittu itta kala ko wiyete sunnayankejo e fewjeteɗon lutta kamɓe on tun e kamɓe alliéɓe maɓɓe fii yo programme maɓɓe on martu ɓe martini ɓen ha gasi goɗɗo ko wiya ko o bandi o ko wiya himo yeddi Allah mo ƴoƴi gite o si tawi finde nden aqida on ko aqida sunna aray o nandata emo jogaki aqida makko ngal Saddam ari ko sunnayankejo kala façon piripirire pidia ko wonano waɗede nder Irak régime makko on tan makko andano ka hayɓe ɗon tawle men ko ɓe 60% e population Irak kono ɓay ko sunnayankejo o ñuƴƴi o jaɓaɗo paga e waɗɗa makko ɓay adna on jewndimo ha gasi o heɓani hay goto ko walla mo e guerre on ko politique hombo Saddam suyɓe o andi wondema o maaye lutta e mum dare ɗi o nanga ɓuranamo ɗum ɓen o wonno jannguɗi o ruttiti e dow makko o jooɗi o pat ɓay poste ɗin fof naati o ndaari poste élite hari l'armée Saddam ɗen ko wiyete pays de golfe on fof moɓe falano reguilde o ɓe reguilay hakke ma ko ɓe jogii doole ɓe jogii formation e alani ɓay noon o anndi o lannay o jiwndama o weeɗitaali ɓen ɓe wara ɓe yanaato tun o inni on fof mon ƴette captane hoy e kaala hoy won ɗon simple yimɓe ta ko général des élites ɓe anndanɗa hoore ma waɗ formation Amérique e nokkeeli goo ɗum fof ko wonti yeeyojum banana pittojum trawde jooɗi banque o yaani ɓay américain ɓe naati e nder Bagdad média ji adnal lan fof min honto armée Saddam Hussein woni honto ɓe wi ɓen ɓe warataake appoye ɓaawa min ɗum wonata Saddam jooni noon ɓen ukkiti nder ton
ɓe ukkiti nder ɗon ɓe jooɗi ɓe fanki ɓe yaari jooɗi sikki fof gasdi ko ɓen noon paamodiroyi e woɓɓe goo wonti ɓe on ɓe abba jooni noon dendanangal milliard ko Amérique dépense kon fof piiɓe hettu leydi ndin hannde ko woni wiwte komo ɓe joɗɗini ɗon on ko yo ndaaruno waɗira gouvernement union national ɓe ay wiyanoɓe ɓe wiwno yoɓe yertina nder ɗon ɓe yiɗaɓe sunnayankoɓe ɓen Amérique wi ko yo artir ɓen ɓe jooɗoɓe fewjata kamɓe gafi leydi ndi ko ɗon alhaali on fewndi Allah daali inna alladina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah daali fa sayunfiquna thumma takunu alayhim hasratun thumma yughlabun tadi sen jangi Qur'ana ko yaasi ɗumiratam Qur'ana wi yimɓe heeferaɓe ɓen ɓe dépensa e jawde maɓɓe ɗen fiyoɓe sappo hiira Allah daali wallahi ɓe dépensa e jawde ɗen ko fama kono wontanayi e miise booɗi poole kadi ɓay woni joni ɓen naati ɓe nangi kala ka ɓe ɓurno yiɗude ɗon ka pétrole on ka jawle ɗe won ɗon ɓe nangi ɓe joɓitike ha gasa l'armée joƴƴinaɗe ɗon ne e régime mo américain ɓe joƴƴini ɗon on wona entrainiɓe na jogiiɓe expérience hay husuɓe annda ɓen ɓe wata dartagol men ko l'armée Saddam ɗin yehi pandan plus de 35 ans duuɓi capantati e joyi ɓen hino entrainade hiɓe ekkitaɓe hiɓe wawi ɓe jogui expérience militaire e fannuji ɗin fof ɓeeɗa noon anda hay kuskuttere man ɓeya yaltitay ɗum ɓe doga ɓe accita piiji maɓɓe ɓe nangi guluuje ɗiɗi e maɓɓe ɓe hirsiri goto goto ɓen joni noon ndeɗo wirtere arani Amérique ɗum da ñande lanɗo Amérique o mo anduɗon on hay nala wonde inde makko ɓe yaltinimo mo waɗi wa so tawi on ƴetti ndiyan glace o hibbi hoore ɗo hersa kan e wirtere honno makuɗon hiko fewndi en miɗo wondi e équipe 24 heures sur 24 meɗen miijitade men daara honno men jerrata ɓay noon américain ɓe fof no andi ko américain ɓe hubta ɓe hersina ɓe wara Irak tom mo andi o sutawnude hunduko makko inna américain jo tippot wonni o aray mi wallitoto kono min tippotako ka leydi yoɓe tippo wona wigol ko moƴƴere boyi ko so ɓe tippike ɓe andi ɓe mayay hana min tippotako ka leydi kono min wallitoto joni min naɓay temettato expert ɓe ko tindina ɓeya hewti ɓenno mari ɗon ka tindine wawa anda no gerdete ɓeya hewti hollugol on musidɓe julɓe tedduɓe jooɗe daron adda on daron ko tournata ɗon joom makko no aynimo joom adna on no reenimo himo aynimo o hiway diina makko kadi e yimɓe makko Allah daali wa laqad katabna fi zaburi min ba'di dhikr anna al arda yarisuha ibadi as-salihin gonɗi mi windino min farli wa laqad katabna fi zabur mi windi min fardi dennanangal defte ɗe min tippini ton ɗe min tippini ɗen fof mi windi e majje ko jiyaɓe amen moƴƴuɓe ɓen foonata ko kamɓe hettorta leydi ndi ko kamɓe fewdoyta e mayri kono hari noon mi windino taw aɗo mi windude ka alqur'ana e ka tawreta e ka linjila e ka zabura hari mi windino taw wala kad katabina fi zaburi min ba'di dhikr hari min enregistrino taw ka lahwil mahfuz taw ɗon mi windi taw si mi windiɗa hon ɗum mi windi toon anna al arda yarisuha ibadi as-salihin leydi ndin ko ronatande ko luttidata e mayri ko jeeyaɓe moƴƴuɓe wirtere nde ayɓe ɓen heɓi nde Amérique heɓi nden nde warta sifade wonande jon hakkille darinoɓe wi Iran ko bandi hari George Bush ɗum darinoɓe ko wi les pays des taxes de mal les pays voyous hay ɗum darinoɓe o inni les pays des axes du mal o inni des pays voyous numéro 1 pays wayuji ɗin ko Iran foppu no andi wonnewa Iran e Amérique ɓe sallimino ko ɓe juulino nelaɗo américain ɓe wiino ko ɓe ennemi juré maɓɓe par ce que Ahmadine Najad o darino ke ga Nations Unies o fewti ambassadeur permanent auprès des Nations Unies Israël on
o wi wondema Israel no duwa montede ka carte population américaine on fo wi ko nanɗo maɓɓe o yawiɓe ɓay anno ko bonɗo nedi ɓe nawtano nata ka leydi makko New York o wolat donc sifa ɗen hawre fo waɗi tele 1975 Amérique iranien ɓe ɓen nanguino ambassade diplomate ɓe américain ɓe ɓen e nder Téhéran ɓe piiɓe ɓe wirtiɓe ɓe jasniɓe ɗum metti américain ɓe ɓeyni ɓe mar doole ɓe immini avion de ko ara lanna e nder Téhéran ɓe ari ha toon ɗo Téhéran ɓe tappodiri ɗe lanci tawi koɓe négocie si ɓen hetto andi kamɓe ɓen ɓe juulino e ngala wirtere maɓɓe nden noon hannde ko kamɓe yira woni jooɗodade maako tan piiɓe yimɓe ɓurtuɓe bagdade daare ko Allah wi kon o jaasinayi keeɗen polgal ngal ko jeyi ɗum ko Allah subhanahu wa taala donc julɓe ɓen quel que soit peedeji madama ko a julɗo ko an foodi ko an gañi jooɗonara scénario ji ko bandi perdata ko jawle bandi perdata ko bandi maate combien de milliards ɓe dépense Afghanistan ɗi perdi yimɓe maɓɓe njelo wara Afghanistan ɓe perdi tawi wondema kadi fen on koye ɓe mooɓu ɓe yalta wono riisi naatirno ɗon mooɓi yalta duuɓinoɓe riisino wadde ɗon pinkaani kono ko wiyete la ilaha illallahu ko o ɗum piirilotaako qulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum jami'an. Alhamdulillahi ala ni'matil islam wa kafa biha min ni'ma. Musidɓe julɓe tedduɓe e nder ka diina fooluka ka haaluɗe fiimum ɗo diina ka Allah subhanahu wa ta'ala heɗi ɓaɓɓe ayɓe nelaɗo wi hande katta huulu hay puus ɗanni fir'aunaru nelaɗon ndu warama lanni Abu Jahal ɓay tufama ƴiƴanɗa yalti o ndaari o tawi o maayi o wi ɗon goɗɗo aɗo hay an mi maayi yaw wi'a Muhammad min Abu Jahal miɗo mayde mi gonɗinaari ko attiko waari o yottine Rasul sallah sallam Rasul uggini ko juuti ɓe ɓanti ɓeyni fir'aunaru maɓɓe ɗum ɓuri fir'aunaru Musa ɓay fir'aunaru Musa ɗum kayru ɓay loƴƴolngol araninu no fokkiti loƴƴagol qala amantu billadi amanat bihi banu Israil mi gonɗini ndaare on ɗon kadi tontare nden townitare makko nden e bewre makko nden kanko ndu fir'aunaru Musa kayru kadi kono neeɓiɗi annabi Musa kon fof ndu andali ko honno Allah annabi Musa o wiyete ndu andali sabu ko ndu wi'i mi gonɗini on mo bani Israila en gonɗini tawi ndu anda no Allah wiyete ko ndu wiya mi gonɗini Allah kono fof mum ndu gonɗinno kayro ɓayndu loɗe oɗa kañum yahu wi'amo miɗo mayde mi jaɓani ko wi kon nani mi maayi noon nelaɗo maaki fir'aunaru andum ɓuri fir'aunaru Musa Allah dalani noon nelaɗo wi lanni gasi taw huulu ay fus hadde kadi al yawma ya'isa alladina kafaru min dinikum fala takhshawhum hande heferaɓe ɓen taƴike e diina mon kam wiwnoɓe ɓen diina mon kan ñiɓataka martata hande kat marsi hande ɓaawo maɓɓe helama hande ɓe ala konngol hande koɓe hersuɓe koɓe ugginiɓe koɓe suuɗiɓe hande ko konngol mon ngol woni dow al yawma ya'isa alladina kafaru min dinikum fala takhshawhum taw hulɓe hande ɓe waktawni hulelan ni mugu ɗon hande finaɗo on ngala mo ɗengiti ɗon onon jogii konngol ngol ko onon pewtata fala takhshawhum wakhshawni al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam wadali hande mi timminani on diina mo mi timminani on neema an on e moƴƴere ande mi suɓanike on ko wiyete l'islam ko
iwi ndeññande ha ñande ngal dari kala ukkuɗo jawdi mum e haɓugol l'islamu haray o perdu par ce que Allah desidi hande kam ɗaɗa hay heferaɓe jannguɓe anduɓe fi mumen hiɓe seediti wonnema ɗum ɗan ba André Malraux c'est un célèbre écrivain français. Oui, le 20e siècle, c'est le siècle de l'islam. Forcément. Oh oui. Donc, dans la grande Arabie, c'est que le prophète des Arabes a institué dans la grande Arabie se répandra dans le monde entier, surtout qui est de l'Europe, là où je suis comme ça. Malheureux. O wi ko annabajo araɓuɓe ɗito ko o wi ɗum sakitude hatno aray haka mi jooɗiɗo ɗo tawi mo jooɗi pari o wi ay hunde nde sakkotaka portojo kefere o wi André Malraux ɓay noon ko André Malraux o wi ko laati e portojo goo kadi Savagnin no wiye Lamartine un célèbre écrivain français. Oh oui, si la grandeur d'un homme se mesure parce qu'il a pu faire pour l'humanité en peu de temps, oh oui, je me demanderai qui sera comparable au prophète des Arabes. Oh oui, c'est à lui. Oui, était carré, d'accord. Moko ba, quel donc andirte. O goɗɗo waɗani adna on kon e tammu seeɗani o wi miɗo humpa hombo e ɓindirte annabajo joɗo porte France keefer o wi o créi empire lutto mo tawata fi makko lannata aduna américain jo on kañum kadi wiyeteɗo Michael Held o windi deftere wiyetende le stang immortel o wi yimɓe temedere Allah non tawi aduna ɗo ɓemɓe maayata fi maɓɓe lannata numéro 1 ɓe ɓen ɗo o wi ko Mouhammad Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ɓay o windi o livre makko Amérique o yalti américain ɓe fof ɗum woni sonkoye woni polémique woni toɓa ɗum ɗum ɓe kalmo koɓe amen emin gooɗi ɗen a fenaji ha hadde miɗa gandi ɗi fof ɗum yiɗi ko windata an a winday hakasi jasina annabaɗo men on annabi Isa Jésus Christ annabaɗo daño men on annabaɗo julɓe ɓe waɗamo premier tawi Jésus Christ ko numéro 13 aro ma numéro 12 aro a jasini fimen hande hay a ƴettuɓe l'islam o naaɗuɗe Washington ka maison blanche ala ko wonen ɗi chrétien yaga hande kan ɓatti ha sonka wowla ha oyi he kono mi sikka ono tigi o wi yahande fenade ɓayni womin nani juɗɗo kes komi chrétien jo ka dina ka wiiɗenɗa ɗon mi jeeya o wi awa yeetenan ko hombo ɓuuri Mouhammad yeetenan ɗum tawi ko wirtere on tani ɓe kadi donc on ɗon ko oɗa wi kon kanko ko wuuri gonni effective haray musidɓe julɓe tedduɓe e nder kan diina fooluka hika mari dewal teddungal no wiye korka howrugol dewal ngal andanɗa hoorema ko muftungal dewe ɗen fof ko dewal yiɗangal ka Allah polgal diina ka polgal islam on ko yalti ko e nder korka kay yalti gundoji Allah ni gundoji diina kan gundoji adna o fof no soomi e nder kan ko yalti tinni valeur diina kan tigi e polgal kan ko e nder ka ko to dari aye de Allah farliri korka kan ka sortu Bagara aya temdere capanɗe jeetate tati 183 verset 183 surat la vache al-Baqara to dari ya ayyuha alladina amanu kutiba alaykum siyam kama kutiba ala alladina min qablikum la'allakum tattaqun so ndaari série aya je ɓe jokkoni Qur'an firugol Qur'an on e a ndaaru contexte mo aya je ɗen ari ɗin eno ko sokkodiri non joni ɗo ko woni firugol ay alhamdulillah rabbi yetti Allah feƴƴanoma ɗum neewi joni feƴƴanoma ɗum neewi joni ko woni firugol ko ndaarugol contexte ɗe aya je ɗen ari e muɗum e koɗe woni wonde fof enen koɗe firndirde no c'est que aya kala eno jonni valeur ko ɗinum wona wowlede aya arano wi farlama
ayat itu mau lihat mo kere dan mo itu kono udah udah set andi semunde do ke bale tande udah kadi biya mati manto no ko hore ko sapo biya ma kono duda ara ko ki hebu de bale ka ko si amen e dum wala tin mo ko dule sumay e teddu ko ni mo ko awadum ayaman ma'dudatin nani duda profite yiltoy bay Allah no yaadi yurmede no andi wondema yimɓe ɓe fof lewru non tawata e situation goto piyo mo kala heɓu moƴƴere nden o ƴetti disposition wa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin kala e moɗon wonɗo nawn ma hara himo setagol moƴƴere ko woni e mum kon mbay yurmede anden no yaadi miɗo wawno wi'ude ɓe yaafama kamɓe haysiɓe hoorade kono yaafaɗo hoorali e horuɗo fotata joddi Allah darani ɓe solution mi lime e ñalaɗe goo yoɓitoyon ñalaɗe suumaye kadi ɓokka ɗon par ce que sa perti ñallal goto suumaye heɓitatama addu par ce que suumaye aroyo on arda e balɗe mum ɗen ɓeydantama ko manquimma a ñande dangal joni noon ñallal goto suumaye mo hoori duuɓi 1 milliard duuɓol haraɗa horude a heɓata barade ñallal gotal suumire sa perdigal a perdigal hande ɗum wasi Allah daali ko iddatun min ayamin catégorie ji kadi woɓɓe gono toon tawa nawnare nde ɓe nawni nden kamɓe wona jortade sellugol sakko ɓe limoya si ɓe ndikki ɓen non goy kadi kañum e woɓɓe goo kadi nayeɓe taako ɓen ko ɓe ñaami woɓe dari wiyatake 2013 tawi Allah nawi yomi sappo 2015 haray mi wonti suka ɓen noon kadi nayi ngun ko continue o ɓe heɓitata occasion Allah jonni ɓen noon kadi laawol no ɓe heɓira baraji wa horuɗo wa ala alladina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin wa man tatawwa'a khayran fa huwa ko ɗum tun Allah addi yewtugol fi farilla ka Qur'an o udditi baaf kala ɓeyduɗo kadi moƴƴere wono udditanama Allah daali wa anta suumu ko nde hoorɗo hayrun lakum moƴƴani on in kuntum ta'lamuna hana hiɗon anduno baraji e moƴƴere ko woni e hoorugol ko kañum e lette e kamba ko woni e saɓotugol ndu lewru ko o wakkilotono hooron kono wiyaɓe ɗo e wakkilo hooron na ittitaɓe ɓen ko selluɓe ɓe wiya onon noon ɓe selluɓe ɓe tawaka e wayasoɓe ɓe tawaka e nawnuɓe ɓe tawaka e nayeɓe ronkitoɓe ɓe tawaka e sonnaɓe wonɓe annetade grossesse très avancé onon noon ko nde hooroto moƴƴani on son hoorali taw heeɓi probléme wa anta suumu hayrun lakum in kuntum ta'lamun ɓay Allah o nan ɗon mi daari ko min noon tafsir fewndiɗo on kon joni angol dey alam laa rabbil alamin mi feƴƴamo waleeɓi ɗum o felo ɗon fuutino on mbaɗi joni noon daare aya an ɗo on hino jonnude baner lewru no daari shahru ramadan lewru suumaye wawa si goɗɗo wiye lewru suumaye no ko honɗum ɓuttinanema yandi Allah daari alladi unzila fihi alquran hudan linnas wa bayyinatin min alhuda lewru suumaye ndundu alqur'ana tippina e mum alqur'ana wonan ɗo hudan pewal linnas wonande yimɓe ɓe ko waɗi ɗo dans l'histoire de l'humanité il fut un moment ténèbre un moment caractérisé par une barbarie par un analphabétisme total manque de constitution, manque des droits de l'homme, manque de l'orientation, manque de savoir et de la science. Histoire de l'humanité on landi. Humanité on heɓi tangum ɗum tawata. Jangat, famat, ɓuttu ala, teddugal ala, jam ala. Ɓay annabi Isa ƴentinama hakkunde ɗon e nenegol nelaɗon duuɓi 500, duuɓi 50 hari adna on ala. Hari adna on ala jam
kala ko ni adna on ko maatike ani hipike no kerta si jama o maatike ha jinna maatike jinna ani ko no watten dum he programme o tiktak ko jinna ko kupi hino wurira har jinna no wono to indide do gajen to gonga ngotum dewta don capande jeena e jeena timma temedere to no wurere jinna fatira dum kadi kupi non kadi kupi inna jawi do don hebi problem wi wa anna kunna naqudu minha maqaida lis-sam wa may yastami al-an yajid lahu shihaban rasad ar menen jaway no janto taw yow ko ande kan nan mo yahi kito e bay lekki yite wundino lekki yite wundino wa anna lamasna samaa fa wajadnaha muli'at harasan shadidan wa shuba dinna wu inai menjadi do menjadi to moja program sanksi kaya tahu ke mana kawin itu kaya tahu ke mana kawin itu menen bayon to hanks min ko jumba ko tolut wondu yande yikara ko tolut be ko danne didino ko tolut ko yai ta kan ni hakin nabi tikino mo situation do sati ko idma ko go hara patron mon doka fala ma mudu de kala ko ni leydi wara fop halka de wota ma hara o jetta programme kessa wondu do yurmede kono dum do laani tum wa anna la nadri askarun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasul dey ko do no gasa Allah fala ma hakkude bala ko sakarale mo jere ara do ni sapo en tampi tayne mo jere non ko de qur'anare tippi ko شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هو معنى أنه هدى للناس من النبي قلت هدى للناس كو بيوال ونندي بيبك من بيوال ونغا كيف هو بيك c'est-à-dire وفي وانا للناس أنه وانا للمتقين ما للمؤمنين c'est-à-dire ko kala ko wonno ka leydi kon joni ko situation dos no palare hakkido kono heɓi no woni la nena do tari o addi droit de l'homme, on dit droit d'expression, on dit technique, on dit science, on dit atome, on dit haqqe di info, on tabitinni buttu, on dit ke hare, pero yo wuru tawa soppatake, waratake, wona ke heru so fala nada so fala tadom. Donc démocratie tabiti et les lignes science on fokiti parce que Qur'an on hali science. Qur'an on hali ko wiete atome, ko wiete technologie. Ko wiyete embryologie kala science ɗiɗi fof ko Qur'an on waɗi ndaare ɗum ƴetten piw goto wona atome o si atome on kan on sayi au 6e siècle ɓay ko a 600 et quelque nde tippi haɗi wonade hay 7e siècle tippagol may on sayi Qur'an haali fi atome wi faman yamal mithqala dharratin khayran yara kala gonnuɗo ko mottawa abbere sata atome mum ko moƴƴi wi donc andi ko fewno hon to porte scientifique ɓe andi jarra no woodi au 18e siècle ndaare hakkunde 6 et 18 andi to Qur'an no acci ɓe 18e siècle Avogadro Ampère Lavoisier ko ɓe woni patron ɓe chimie ɓe ɓe yii ko wiyete atome comme ɓe définisi ɓeni l'atome c'est la plus petite particule de la matière ɗum ɓe ko ɓuri fannude e hunde tawi Qur'an no andi ɓe fenayi kono fewno ɗon on ko haa ɗon ɓe anndi ɓay noon ɓe yahoyi haa ɓe tawi ko ɓe wii ko ɗum ɓuri fannude kon ɓe tawi ne sendito kadi tawi so senditike kadi ƴettay kende ɗiɗi kuma wona proton kuma wona neutron monsieur et madame gorum e dewi tawi no Qur'an on kañum wii fewno on sayi au 6e siècle nde woori fii ko ɓuri atome fannude nde wi wa ma yahsubu an rabbika min mithqali darratin fi l ardi wala fi lsama wala asghara min dhalika wala akbara illa fi kitabin mubin yiltoyi kadi ko atome on senditi kon ƴetti gorum e deyu tawi Qur'an o wii kala hunde ko nde fatti o hade nde mari monsieur mum e madame Allah taala subhana alladi khalaqa al azwaja kullaha mimma tunbitu l ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun donc ko on say noon saria e organisation e droit adna Allah on heɓi yimɓe ɓe heɓi fewtere kam ɗum wiyete huta ɓe nasi yimɓe andi fewte heɓi no wundiri on wasɓe wi on ko gumboji adna on woni duude Usmaysa ɗen Qur'anare tippi
di mana elew sumay hindu arte jaɓɓono ɗen ndu honɗum wono wirɗen noon koye nder ndu lewru kadi Allah watta plan d'action annuel ko hojjirno kon fof o waɗi ka lawhil mahfus on andi taguɗo on hari hojjiri ko hojjirta kon fof enregistrama ka lawhil mahfus Allah dali wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin nden deftere ko enregistra ton kon fof Allah non darta ɗum une fois par an par ce que no woodi aya qur'ana wiiɗo Allah no darta koye lawhil mahfus on ko sansidira piiji jangal ɗum ko soroto raad yamhu llahu ma yashau wa yusbit wa indahu kitab Allah subhanahu wa ta'ala daali himo monta ko o faala ko darata ka lawhil mahfus o tabintinna ko faala o wi ko kanko jogii nenirare nden a gundoji ɗin fof wonto joni noon ko nde wotere nder hitande nden patron on dartata régla couturier ji ɗi on ɓe eggata on ɓe mayata on ɓe ɓata jawdi on ɓe jombata on ɓe enregistré naata e aljanna on ɓe windete ko yiide mo darta ɗum nde wotere inna anzalnahu fi laylatin mubarakatin min tippinide e jamma waɗa ko wadde e nder aya goo wonɗo e nder on contexte ɗo Allah daali fiha yukrahu kullu amrin nder on jamma ɗon alhaaliji ɗi dartete on jamma ɗon noon haray patron on no welti a waɗi ɗon dewal moɓay baraji ha hula a hawrodiri e dewal e nder on jamma ɗon a windante baraji rewɗo Allah ko ɓuri duuɓi capanɗe jeetati e goɗɗum par ce que nana yimɓe kuyno pira laylatul qadr khayrum min alfi shahr mi kaɓe faldi bes laylatul qadri jemma goto laylatul qadri khayrum min alfi shahrin no fotawa lebbi wulure ɗi laylatul qadri ala e mum na gonga karmo goɗɗa Allah ko wi jemma goto laylatul qadri mo Allah rewa e mum khayrum min no ɓuri moƴƴude o yanima no fota dey wima no ɓuri moƴƴude jemmaji wulure ɗi Allah rewa hen est ce que Allah wi no fota wi no ɓuri moƴƴude khayrum min o yaadi to saawi joni noon dewal gotal ngal watta e jemma goto yoɓeɗa baraji rewɗo Allah ɓuri duuɓi capanɗe jeetati ko entité mo aroyi ka Allah lahara no jogii laylatul qadriji tati jaɓaɗe o wurali duuɓi temedere na haray ko patron ari ɗo donc a ɗum no sappade ari jaɓɓonoɗe ndewnu ɗum honɗum pour no pas enen yalla kala bakkat ko waɗɗen ha suuma en eki ko itta fof man amana ma dana imanan wa ihtisaban